Assalamu alaikum Sarinje, šukaralen como novo video. Avdi čeraja vlog Ramazan, znači avdi ka provedен manca vreme, te diken sarjek verniko, sarjek muslimani postini. Od 12 alomaj ki godi panako prvo dive, nego pim na mangavat motavji ka se so postinava. I namagluma kana mete farinama, te diken moroma diakva postini psaudova, nego magluma kana si put manushana, janena savi badetje siem saudova, subhanallah, meništena kačerav suna čerav običajno, sasu čerava, ajarga čerav, subhanallah, presoka dikena kao video. Čeren like, share, hem subscribe, obavezno. Ko čer like, jek subscribe, me olesin šala kačerav dova. To manca inšallah ko dženneti, ko firdaus, amin. Ništa kana džako sifiri, kam džaj sifiri, palo sifiri, sastipe avdije džuma, kašunem predavanje, hem sa odvajem kama tuhatu me džamari džamija, Nur Kostolac. Pozdrav. Assalamu alaikum Sarinje. Znači mi panlam ko trinem sarandu panč, znači panlam počijao post, kanaka jako sabah namaz, kanaka motivatu me jesar amari jamia lichini. Kozom to nišužim kozom vani. Znači kad je tano prostor, kad čerla piftarija. Bismillah. Assalamu alaikum. MashaAllah. Spanaš čavaren ka džamku YouTube-a? Šajk selami, den selam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum čavaren. Kozom, am te pučaut men, kozom rekati sila sabah namaz i kada veako sabah namaz sovala tecere. Poiaki jamia bismillah tklanea 2 rekate jamiace, 2 farze and 2 suneti. Bravo, mashallah. Postinena sare? Ja. Sana kina tumari dive Ramazan skore. Sovala yek manush kova postini, vole se propis ko dive sovala tecere da bile so posto prihvatimo u Allah. 5 vakte namazin te citine Kur'an. MashaAllah. Pana čavalen? Tu čerov škardelija? Škardelija za sada. Normalno. Dova kanaka se te na ekaeti andu Kurani, meka se te naven onko ka prevodinen. Bismillah. A kanaka se te natmen je ekaeti, meka se te na ko arapski uprav ka prevodine ko srpski. Bismillah. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله. O vjernici, propisuje vam se o post kao što je propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili. Allah se nagradi. Šena kavajeti, znači propisimo sa okolenje o post, čak ili preandamente kulajne da bite si damenan do haramija. Inšallah ka nagradini, ka prihvatini sarjango post, kola postinena kod padunja luko, sar terenje, sar purenje, inšallah ka oprostime džamarja haramija su čerđam pre, ti kljovando kva Ramazan čista, te prominema rostanje. Na tova sar su jamlje angledo Ramazan, tova pošukare, kuahva kojem ka saodova. Assalamu alaikum.
Салам алейкум саринji. Също джанена. Мислимо да пенджим кутпанаку сабах намаз авдие джума. Шукаре танено салават яко помару посланику салалаху алейхи васелем. Вебо шукар джумаче. Да сунетано тураме шукаре за джуму намаз. За джума намаз. Чхам джемиски. Ахем да пред тога нормално шукаре за джуму намаз данджуе. Конайджи беше Кенанджеве усвари. Шајте речем гусул абдес, без обзира коса. Шајте рече палим абдес, ali se stavi gusул abdes, кола шајте клане не олеја. Келяле пример цел абдес, сар абдес, исто гусул абдес сар фарз, хем сар сунет. Ништа венди каме ки джамија, кама тхаот мендже, канари ки джамија, тикен, тозам гужва вена кора менде за джуму намаз. عليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل في الجنة. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال محمد صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس من فهو رد. أما بعد. Najveća i najuzvišenija zahvala pripada Allahu Želešanuhu, gospodaru svih svetova, gospodaru ljudi i džina, gospodaru vidljivog i nevidljivog, gospodaru živog i neživog. Salam i salama donosimo na njegova miljenika i poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ehli bejt sledbenike i sve one koji budu sledili veru islam do sudnjega dana. Molim Allaha da budemo na toj stazi, ta staza je dženevska staza, ta staza vodi u dženet. U prevodu proučenih ajeta uzvišeni Allah kaže: o vi koji verujete, bojte se Allaha iskrenom bogobojaznošću i ne umirajte nikako drugčije osim kao muslimani. Govoreći o mesecu koji je nastupio, uzvišeni Allah obraćajući se vernicima kaže: o vi koji verujete, propisuje vam se ramazanski post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste se greha klonili ili da biste bili bogobojazni, kao što prevode neki mufesiri. Obraćajući se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svom ummetu i obraćajući pažnju na novine koje su se pojavile u verovanju, ne u praktikovanju, kaže Muhammed alejhi selam: ko uvede u ovu našu veru je verovanje. Ko uvede nešto u ovu našu veru što nije od nje, tomu se odbija. A zatim, draga braćo, selamu alejkum wa rahmetullah. Allahu Đelešanuhu hvala je što nas je ostavio u životu do danas. Allahu Đelešanuhu hvala je što nam je dao zdravlja da budemo na džumu namaz. Allahu Đelešanuhu hvala je na tome što nam je dao da se okupimo da veličamo njega i njegovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Allahu Đelešanuhu hvala je na brojnim nijametima i blagodatima koje nam je dao, a koje kada bi pokušali da izbrojimo ne bismo uspjeli, kao što i sam uzvišeni Allah kaže u Kur'anu. Завърши джами джума намаз. Мисля да джабчерта те навари Курани, а međutim da ima gledati da tavari kogробия. Шукар те пустим тумаре раметлиен за време Рамазана, не само за време Рамазана.
uobičajeno, znači ljađarli i to volamo zemte na vol. Na samo teđante postane Байрам palo Байрам od ova čečena šukare. Ništa kana kađarte postane mare rametlijen. Rajmola, subhano pse. İnşallah kamu kapı rahmeti su posama ali rametliye. I kad će neko dženet Firdaus. Misijek novost od dva šajte dike. Znači čičamo felne. A kanal vrda tane brutalno, znači nekem svoj romale. Enda farbinđamo plješte kolovo. Nelangal čičam potang, znači 25-40, Air 18. A palal 235-45-18. Sad su šajte dikjena klatana mare grobija, mislim dobro katartana gačka ne grobija. U muslimanskota ne skrovsko kraj. I sad produživim penodri. A kja strana tane mešime hem gađe hem roma. Jer purane grobija tane kala a Katar počinjan do 90 neke godine. Ko početak Katareka i sam muslimansko deo. Stvar se dikena, a Katareka na počinja muslimansko deo. I šukarke kako je kana kendo sab mezarja. Te večeren, salamu alaikum ahiret. Olenja, a irdana tumenje. Alaikum salam dunja. Salamu alaikum ahiret. Alaikum salam dunja. Šo prosah kala mare rahmetlije. Te mukil po rahmetim te čulen ko dženet Firdaus ya Rab alamin. Znači kva nalazim peki kostolca. Mezarja. Nakate sama ik pouka tanit. De la menka vakari sare. Subhanallah. Pačeren tmaro tan to vel. Te janko šukar tan. Inshallah sa kola kad ikena kva video. Kamu kelpa rahmetu Allah prolende. I ka zaštetilen andi kaprsko patnija. Ema andi džehennemsko patnija. Vladu i patnja tane budbare. Bud ogromna nam mangava. Meduš manesete se sim pod vas. Subhanallah. Ali Allah ka smilim pe. Inšallah dvana kada se nipe rodija patentani zaista budbari. Assalamu alaikum. Kada kamen inšallah kek Indija pa kada ka inšallah učenje Kurana posle Mariji sa dova koven inšallah men crko video. Assalamu alaikum. Eto ćka ne grešim džum. Znači napama pe assalamu alaikum ahiret nego pama pe assalamu alaikum kabul. Alaikum salam dunja. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Açık Najava. Kikindija namaz. Kasni namaz. Subhanallah. A mu izvinim. Zamislite. Ništa ti kamen. Kamen ki džamija. Kikindija namaz. Savršujeme ikindija namaz, čitijamo Kur'an i hođaja, pa neke ekamarovahi. Čitijamo ali ispravljam men kod ostatana, kod svoje greške, ne men, mislim svako kanamo svako manuš. Morat uvele greške, sar so prija men primer, so sikilam, na sikilam disvandu pobare budbare manuša. Me sikilun te penama, sikajama hođa diso, sikajama, ali više sikajama, Meamala, jer hođene non stop i neki škola im, ne da baka vreme ti si kajma, ali akana isili se vreme pa ispravinima, ali bušu karo dal kad ispravin tuđiko, ko sao greške, jer zabamte normalen, ko greške si krola manuš. Kada i kajem posle. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Simina kanata će rekšo žodelo, kad će rad delo kova butano vredno, te nahranim pe postačen. Znači, gdje se je praljandi Švedska bićelđe pare, znači inšallah te nagradinlen. Onda lea, em te čerem kod dženet Firdaus zamin, em te
Allah të prostinin gjem të brishinën nga haram ja ko qërgje angleder o Ramazani. Kad ja kanatela odala namirnice, mislim sad tano poručimo samo te delpe, hem te delpe ando manuš kova postini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam tela kana samo nam tela akate iseg sardoner dva girus. Ostaće ako jedan girus zaibtar inshallah. Jete vas. Vikina Romanin je dušao. Završijam sakava, kana je samo te delina. Što kare sa? Kako vreme sa? Assalamu alaikum. Znači men samo se opagljam. U stvari samo se opagljam, samo se klanjam pana na haram iftari. Kana? Inša Allah, ka primini svako neso post, sar muklov, sar svako neso manuško, a pustiniko je padu na lukov, i ko prosiljen su harami, a saso čerđan gleder, ki klova inša Allah kva Ramazan čisto, inša Allah tu lepšina maro ahlako, sar su lepša maro liko, odjek najšu židova, o ahlako buznači neke manuše se, buznači nijeko dvajček, je gde onda manuš, tano ahlako. U poslaniku nisu se ništa nalo, samo te ulepšine maro ponašanje. Ništa me nakanak has, pa kad ja inšala ki jacija namaz, a te teravije kad iken kašonen, pa dola kod ja vina inšala olokava maro družbe avdije, sar su diklen, čitinđa međaku rani zajedno, iđum avdije predavanjem saodova, inšala kada gradim tu men, sova diklen, obavezno čereno like, subscribe. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين. Najbolji zahvala padina Allah subhanahu wa ta'ala, a do Bukhar kozom lesi veličina. Najbolji zahvala padina Allah subhanahu wa ta'ala korolese blagodatja kova omogućin džamije prvog od hanu masek Ramadana. I zahvala padina Allah subhanahu wa ta'ala koja je to gospodari, a ne besaku i ne povjahnu. I sasu isi ano lende. Neka vala salavati i muslimami ko poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Lese časno porodicače, ashabenđi i sakola ka venđi o sudnje dive. Amen. Masek tano, mubarek, kova ađaharso, Allah azza wa jalla jalaya panela, ja men počija, ko masek to objavino u Kur'ani. Masek ko pobalo počast svako nevernik osim. Masek koja razlikuje nipe, a do sa ostala masekja. Masek ibadeta, masek istighfara, masek učenje Kur'ana, masek koja tvarej non stop, to mi olafija, Allah se subhanahu wa ta'ala. I si men ajeti kao Allah subhanahu wa ta'ala čerim dje, Ja ejuha alladhina amanu kutiba alaikum sijamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Henel Allah subhanahu wa ta'ala o tume so verujnena. Prepisimo tuminje masek Ramazan. Sa sojne prepisimo kola pred tumenda. Da bite sačuvenen tumen ando haram ili toven boja zna. O haramete sačuvinen tumen jeste mase koje tano za istighfar, te rode oprosanu toklo gospodari. A odvito bogobojaznost jeste ako kuđanko masek Ramazan, di sola sojine tekle strasti ili tekle potrebe lošna, trudin tu kakava masek Ramazan ti klove bud pošukar nego sohijane. Masek okova o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam večeri, kada nastupili o masek posti baso, mesec Ramazan.
e cehenneme sudara pancona, e cennete se pancona. I penela o šeitanja, penela i stađaro kovinena pe. Tako soja kva maseke manušenje, tano ik baro radost te verni konje. I sa kola manuša postinela. Sve tano propis postesu. Ako tu toklo post, maga je to isključivo, da bi ti skazine toklo, da bi omanušate diketu tu postineja, ili odoljate zahvalinetu to protute, džana do dva postu na netu ništa. Osim samo da čove bokhalo ili trošalo. Ako toklo post začereja, da bi to vel, jek, a do kola kačere tuđo lafi, em kola kamisine dike se lošni pa, kola toklo neprestajno golom, koliko ako šiba. Džanan toklo post da ne ništa osim samo da čove bokhalo, hem trošalo. Masek Ramadan, tano jek kova rodela mir. Kova rodela na to samo tutar diso, mora to hem tu diso samilostu protute, da bi te šete savladineti čib. Prvo soj čib, odvajtano te ugovori ne je kep haneko masek Ramazan. Te sačuvineti čib jer najbaro soj, te sačuvineti čib jer i si men dosta komentatora ili hadisija ili akala islam čega čerana, najviše soj manuše se penala potrebno te garavi penala pikli čib. Jer i čib penala na nela sastojni deo kosti da bi te šete stajini, niti te stoperila diko ako to lajno upravili ne sa sova lajni. A odva jest upravljivanje ko masek Ramazan. Što se tiče ojača, ako dikjadi sa ova harami kova potrebno magijate čerele, setin tut u protokol gospodarika je penelače i klonin tut penelam da haramija. I citu melan dova, da bi to ven bogobojazno. Što se tiče deo sastojni deo tela, ne samo telo je te postine, nego je dušajem, srcem, sa živo. Jer ako vam masek tano objavimo, tano jeste da te postini svakova manuškova veći dobija zrelost ili puno lestvo. So šete rumine manuše so post. Normalno, sasoj hranljiva buća, rumino post. Sasoj nehranljiva buća, znači na nene ništa kvarnost posta. Ako, na primjer, da je prilika, na primjer, gdje je manuše se i siledice od isaje bolovja, ako odvojali deo, sastojni deo su ovšete koristini na nehranljivo, onda na rumini. So rumini jeste namerno te pjepani, normalno cigare pušiba, odvajte ono isto rumino post. Normalno ako nešto povratinđanem namerno, ili ako sastavi sana, na primjer kod nas ja, di sa je buća. Znači to ti je kvaro posta. Sve tamo dozvolimo te tove to nam da, mi svako je, znači. Dozvolimo te tove to muj, dozvolimo čak te heljare to muj, ali samo te prepazi, ne da ne bi nakavio pani. Dozvolimo tu minetut, dozvolimo te nam džove. Dozvolimo sad di sa je buća, a dok di sa je si men zabrane, znači u toku posta mjeseca Ramazan. A kao vam masek pralelen tano je deo koje manuše su Allah magelo lakšnica, da bi te čisinom do haramja. Men inšala ga prepustina, amare pralese fa i kosti inšala, koja kao čerim inšala ukratko je nasihati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovo zahvaljenje amare pralese da mi rese, su podelja korisno znanje potreba Mubarek mesec amencar. Me bi te dopolinavlje, te posjeti namen, te čovjek se posjetniko, jer reče alhamdulillah, već je trećina potreba Mubarek mesec na kraja, a čili pa na 2/3. Каква 2/3, то есть кизам тречина кана иджина иншалла, ай иншалла ка шати пан ка потрефинал ке рат риту кадр аджар Ajte posjeti na men, inšala, opravil edini, ka posjetil men, kota lafija, amar gospodare su uveze da rad. Gujru.
Allah Azza wa Jal ki sura Lejletul Qadr, mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meliki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnosti u njoj sve dok zora ne svane. Maša Allah, da te nagradim tu. Saslušujem, ako ja mu barek rad, te nikako ne bi vanjte dozvolina te na kelmandar, te propustinava. Pa odresje simen savjetija kotara amare šejhija, kotara amare daje, ko učinjelam kotara amare vera da te trudi namen maksimalno ko ibadeti, ko zadnju trećinu kotara akava mubarek mjesec, Ramadan, da bi te šati po telefona kjarati. Jer su penela kjaratani bolje nego 1000 mjeseci. Pa inša Allah, ikmo ko savjetano, Dio dia rad, te trudinamo ko ibadeti, ko bošaj, ko bordeo Allah, ka dozvoli menđe, a inša Allah, ka pomoži meni, te potrefino dia rad. Amin. شايف أنا مرة بحاول سمراني كل شيء من جري صار الله Nakena sigdi emrakya Ame pandasium ko aswa Miri mangintani samoyek Dedikam tot ya Resulallah Miri magintani samoyek Dedikam tot ya Resulallah Selami jikitute ya Resulallah Tiro sunet isledina ya Habib Allah Sartu te mangate ova ya Nabi Allah Ya Rasul ya Habib ya Nabi Allah Selami jikitute ya Resulallah Tiro sunet isledina ya Habib Allah Sartu te mangate ova ya Nabi Allah Ya Rasul ya Habib ya Nabi Allah Robin dojdova ka gerek Ama ummeti tu kava gerek Allah madrim Resul estar Çima ko cenneti oleya Allah madrin Resul estar Çima ko cenneti oleya Selami jikitute ya Resulallah Tiro sunet isledina ya Habib Allah Sartu te mangate ova ya Nabi Allah Ya Rasul ya Habib
يا نبي الله. Vajne samen dar Inshallah Allah ka nagradina mare prale Sula e Bilal inshallah Ila mare fajko em Edine Akala inshallah ka phanda vlog Inshallah ka çan dek subscribe dek like Amin Inshallah sa okla postirana kvama se Ramadan Allah te mukul por rahmetu prolendem te prihvatil lengo post Assalamu alaikum. Alaikum salam.